Joker Johnny u mističnoj zoni. Kartama goni, komu se ne kloni. Ko se njemu ruga, zadesi ga tuga. Jer ga već u startu Johnny pretvori u kartu. Joker njega zovu jer se stalno smeši, a zapravo Nikola je što ponekad greši. Nekim čudom jednom nazvaše ga dvorskom ludom. On napravi ring i špil, spakovavši ljude u svoj špil. Joker njega zovu jer se stalno smeši, a zapravo Nikola